ivesi yethu lapha kuYohane chapter 19 verse 28. Verse 28. Emveni koko uYesu esazi ukuba zonke izinto sezifezekile ukuze sifezeke isibhalo, wathi ndinxaniwe. Bekumike isitya sizele yivinika, bazalisa ke bona imfunxa ngevinika, bayibeka phezu kwehisopo. Hallelujah. Lapha siva uJesu enxaniwe. Hallelujah. Ithi iBhayibheli lapha ukuze sifezeke isibhalo, sizaliseke, sigcwaliseke, wathi ndinxaniwe. Hallelujah. Ithi iBhayibheli baze bamnika ivinika, imfuxa, bafaka isponge, babesemnika ivinika ukuze aphuze. Hallelujah. Kuthiwa ithi iBhayibheli zanganqabe, zangale ukuyiphuza. Wayiphuza. Ukuphuza kwayo ilento ezogxila kuyo ukuzalisekisa kwesibhalo. Ithi iBhayibheli lapha wathi uYesu ndinxaniwe ukuze kuzalisekise isibhalo. Abantu banombuzo ukuthi yesiphi lesi sibhalo ekufuneka sizalisekile. Esi sibhalo ekufuneka sizalisekile lapha yisibhalo. Ngamanye amazwi uYesu akakwazi ukwenza into engasizalisanga isibhalo. Zonke isibhalo uYesu uzozalisa. Hallelujah. Uzozalisa zo izethembiso, izinto zonke awayethembise ngazo zizozaliseka. Zonke izinto wathi abantu bazoba nazo okanye wathi abantu bazoba zizo, uzonyanzeleka. Izwi lakhe liyamphoqa. Ngamanye amazwi wayengayenza lento secretly. Yengakwazi ukuthi zonke lezi zinto ezizobhala lapha ezimbili, ngoba zizothetha ngezinto ezimbili uYesu awayefuna zona kahlehle. Wayengazenza lezi zinto ngaphandle kokuba athembise abantu, ngaphandle kokuba asisibhalo, okanye ngaphandle kokuba ayiveze lento. Hallelujah. Hallelujah. Ukuze kuzalisekise isibhalo, lesi sibhalo ekuthethwa ngaso lapha isibhalo esabhalwa nguDavide kumahubo noma indumiso chapter 69. Lapha kwindumiso chapter 69 uthi uDavide lapha bandinika ivinika ekudleni kwami, babe sebefaka bafaka iwayini ekudleni kwami. Into endayiphuzayo ndayiphuza inevinika. Hallelujah. Ngamanye amazwi lento athi ndinxaniwe akanxanelwanga lezi zinto. uYesu wayekade enezinto, yekade engengoYesu kuphela, yenguYesu Kristu. Hallelujah. And uYesu Kristu akuyilo igama nefana. Lento akangohafu kumuntu, akangohafu emntwini, akanohafu kuNkulunkulu. Unguthixo opheleleyo, ekwangumuntu opheleleyo. Inhlungu aziva emnqamlezweni ziviwa ngumuntu ophila njenganawe. Hallelujah. Lezi zinto eziva kuye zezinto nawe ozivayo, zezinto nawe ngamanye amaxesha eke uzive. Lapha uthetha ngomnqano. Abantu bacinga ukuthi unqanelwe into, okanye unqanelwe physical, okanye unqanelwe amanzi. Yenganqanelwe amanzi, yengeze awanqanelwe amanzi ngoba ukwanguye uNkulunkulu ngokupheleleyo, ekwanguye noYesu ngokupheleleyo umuntu. Hallelujah. Exactly into zogqibela ngayo. Amen. Yenganqanelwanga izwi amanzi ngoba yenawo njengoba enguNkulunkulu opheleleyo, yengakwazi ukuthi abize imvula ihlasele. Amen. Yengakwazi ukuthi ngoba wathi kwintombazana omSamariya kuJohn chapter 4 verse 14 uthi ophuza amanzi engiyakumnika wona akasuphinde womena phakathi. Amen. Lento isho ukuthi unawo amanzi. Abantu balahlekele bacimba ukuthi unqanelwe ivinika, kanti ivinika kukuzalisekisa kwesibhalo. Hallelujah. Hallelujah. Ivinika newayini kukuzalisekisa izinto ezathethwayo.
ngamanye amazwi zonke izinto sizozaliseka. Hallelujah. Uthi oyecela kimi amanzi uzophuza apho enhlizweni yakho kuzopompoza umthombo wamanzi angayi kuphela. Ngamanye amazwi akhoda angayicela akhoda angayinxanela uYesu ingezizwe lezinto embili ezothetha ngazo. Bayiqale uYesu okokuqala unxanele ukurestore i-relationship phakathi koNkulunkulu nomuntu. Ngoba umuntu noThixo baxabana eEdeni. Uthi uThixo kuGenesis chapter 1 verse 27 udala masidala umuntu ngokomfanekiso lo wethu ukuze asifuze abe nomkhosi. Hallelujah. Ngamanye amazwi kuba kuzoba khona i-relationship between umuntu noThixo. I-relationship ilahleka ukuthi u-Adam no-Eva badle emthini ophakathi. Hallelujah. Le relationship azoyirestore namhlanje azoyibuyisela. I-relationship eyenza ukuthi umuntu abe nesono. I-relationship eyenza ukuthi umuntu noThixo bangakwazi ukuconnectana njengoba besebeshilo bonke abantu. Amen. Le relationship uzoyibuyisela ngenxa yokuthi wathembisa. Amen. Yonke into ayithembisileyo uzoyifezekisa. Hallelujah. Hallelujah. Okwesibili into engizothetha ngayo uThixo wayithaye inqanelo ukuthi abantu isibhalo ezozalisa wosibili isibhalo ezozalisekisa sisibhalo esithi awasithetha kubafundi bakhe. Lento inqaneleyo unqanela ukuthi abantu babagcwaliswe ngomoya ongcwele. Uthi kukhona umuntu endiyakumcela kubawo ongumoya ongcwele. Ngiyacela umthetheleli ozonimela ozonixusela engayi ukuthetha izinto ekuzezakhe ekuthetha izinto eyizezami. Hallelujah. Umoya ongcwele lo umrestore lo efuna ukubuyisela kuthi lo efuna ukuthi sigcwaliswe ngaye kulona esiphila naye namhlanje asenze ukuthi masenze konke. Hallelujah. Becela ukuvala xa ngicela ukuvala ngifuna ukuvala ngalokho. Yintoni eyenzeka emveni kokubana uYesu eyenzile le relationship phakathi komuntu noThixo. Colossians chapter 3 kuthiwa uma navuswa kanye noKristu funani izinto zaphezulu lapho akhona uKristu engasekunene lafunani. Awukwazi ukufuna into emntwini oxabene naye. Ufuna ukuthetha nje ukuhlitha nje ufunani kuphela. Ufunani wenza ukuthi ukwazi ukucela into emntwini ngenxa yokuthi ayisekho into enixabene ngayo. Awukwazi ukufuna into ekubeni sixabene. Hallelujah. Kutofunani izinto zaphezulu apha khona uKristu engasekunene kukaThixo.